هر ji destpêka damezrandina êketî niştîmanî Kurdistan û taniha bîr û bawer bi danûstandinê û komvekirina hemî layenên siyasî heye. Pêxeme çareserkirina gift û qeyranên siyasî li ser astê Herêmê û Iraqê. Piştî pirûsa azadkirina Iraqê êketî heman rolgêra ye û mala berês Mam Celal li Bexda dergehê nûê divekirîne. Bo kombûn û danûstandina û çareserkirina kêşeyên siyasî ji bo danana berê binyata Iraqanî careka dîmala berês Mam Celal bo bingehê giring bo çareserkirina kêşeyên Iraqî û kombûna hemî layenên siyasî li vî cihî û kombûna Bavil Celal Talabanî digel li Rûsya û Amerîka û layenên Şîî nîşana siyaseta hekîmane ya Kurdistanî ye ku li ser rêbaza Mam Celal dirêje pêdan pê tê dan. برس کاک باولجی میرادگیری برس ماجرا سیاستی و سیاستی که نشون کردم شوی که گشتیم افریقی کمبونیتوی گلوان عراقی بگشتیم تایبت و محادیا افریقی افریقا هل بجردی کم محایده و نوکیت افریقیت کفتین الصحة ورپانا سیاسی عراق دا اوجی تمام کرا سیاستی اکتیو برس مام جلاله بجوازی اطار تنسيقي بيت راوتي صدر بيت جماعة الحلبوسي بيت خميس خنجري بيت هر وصا الجل جهاناش دروشي باليوزي امريكا بيت باليوزي بريطانيا بيت باليوزي اتحاد اوروبي بيت يا ايراني بيت هر جهه كي بيت يا تركي بيت نفس رولي ديرتو مالا مام جلالي اول بغدا هر هم وبردوام يا السروي خميه وهميه وعربي کو همیا کوم که سرمێزەکێ و دانوستاندنێ بکەتش بۆ بەرژەوەندیا گشتی. دیدارە باڤەت تەڵەبانی digel welatên zilhêz û layenên şîî wê yekê dibêjî te me ku nakokiyên welatên zilhêz her çi bin dişiyan daye ji bo berjewenda gelê Kurd bihêne karînan. Bavir Talebanî teqîl li wê yekê kiriye ku serbareyê nakokî û cêwaziyên di biçûnan da lê em di wê bariyê dayne ku digel hevpişkên xuyên rastexîne me divê bigehîne rêkeftinê û êk bûna niştîmanî ji bo berjewenda giştî û xizmetkirina hewlatiyan biparêzîn. اگر برینو که خلاتیش هبن افروکا او خلاتیش رکا چونا شانده بلند ایکتیه بو بغدا هات نفراست کرن رزو ایکتیه جارا کدی که مکم بو و البغدا شیا بربجیر خو بشوازه که گله که رکو پیکو جوان پیشکش بکن نابتو لایانه کی اهمال که یان بیخه در وی بازنه که هیزید عسکری هیزید لشکری بردستی و هابن اوه بخود بو دهاتوی عراقی تشکی خرابت یادیجی اوه کو ماترسیل سر هرما کردستان و کرداب گشتیجی اگر هاتو سبا حکمت آزوری نهاتا پیکینان و هل بجاردنه دهاتو شیعه و سناخو کره ایکنگی چارنویسی گلی کرد و دستوری و بنده دستوری یه کوت برجواندیا گلی کرد دی که ماترسیل Li dawiyê Bavir Talebanî ragihand ku hîç kêşe û giriftek bêsezan û tewafuqa niştimanî çareser nabin. Baştirîn bijarde diyalog û pena birên bi zimanê danûstandinê. Beyar Amedî, Dezgehê Mîdyaya Badînan. Duhok.